Cala lalengomfa yemanti lehlanganisa emave lahlukahlukene liqale ngekuthi lisekela lendvuna yelitiko letemanti Judith Chabalala avule ngalokusemtsetfweni indzawo yekukhangisa eNingizimu Afrika. Live leNingizimu Afrika lita kule ngomfa nje linesithombe lesimhlophe nke ngetinkinga lelibukene nato. Kanti-ke inhloso yalomhlangano iNingizimu Afrika ibuke ukuthi ayifuni kulungisa tinkinga temanti nje kuphela, kodwa-ke inelithemba lekuthi ingalungisa netinkinga tagezi. Sinenkinga yendaba yogesi, siyibiza ukuthi gesi kodwa it's energy, and yazi ukuthi amanzi asuhlanganele nendaba logesi ngoba ngesinye isikhathi mawukuthi ugesi uyacisha awusebenzi amanzi aba impacted, asikwazi ukuwaphampa njengoba nazi. So sifuna ukwazi ukuthi lana bona indaba logesi namanzi ihlanganelwa kanjani. Lo mhlangano lomkhulu wemanti ufika ngesikhathi lapho tinkampani letihlukahlukene letisebenta konga emanti eNingizimu Afrika tibhizi ngemiklamo lemikhulu yekonga emanti. Lapho-ke labahola leto tinhlangano bathi umhlangano lo njengalo utabasita kakhulu. Njengemahalisi water siyiphathi leqembu lalise South Africa izela Stockholm. So manje silana sofuna ukuthi with the new technology that's available singayizani ukuthi sikazi kahle ukuthi siresponde kulento ukuthi abantu bafuna amanzi kodwa amanzi akwanele ukuthi sebathola. Lisekela lendvuna yelitiko letemanti eNingizimu Afrika Judith Chabalala uthi lelithimba leliphuma eNingizimu Afrika aliketeli kutofundza kulamanye emave nje kuphela, kodwa-ke nayo iNingizimu Afrika itawufaka sandla ekutheni ihlanyele lwati kulamanye emave. Etindzabeni tetfu kuchannel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eStockholm, eSweden.